Ay, finally! Morning, madam. Good morning, sir. Itagtaka lang. Tatay ka pa lang of Orion, sir. Mayat sa mo, mang. Mayat sa akin iti gargaraw ti bulbulong Mayat sa Siyempre. akin iti puloy ti angin dito ayan nyo itata. Naisin ka. Apaw. Data outfit mo, madam. Diba? Outfit mo. Nga pang baknang. Madlaw, sir? Ay, madlaw, madam, tanay. Agrorota pa yung tirilaw. Ay na, agrorota pa yung ti alakas mo. Dandani masingsingan mo tayo aming aramay mo, madam. Ay na, data hirban mo kin. Nay, achichiling. Daya-daya mo pa'y might, madam. Sir, I'm overwhelmed, you know. Daytoy, sir. Han nga relo daytoy, sir. Hanggang updated. Daytoy, ti barbaro nga porcelas tata, sir. Porcelas ti baknang daytoy, Ay. sir. Mayat na, Okay. madam. Talaga nga bima ng kansan Kanya, nakakali ka ti balito, puno na nga bak ka ti lutaw. Correct, sir. Nagbayad ka, sir. Tatay pa yung laparbangon nga agruuray at kanyan to, nagbayad ak, sir. Medyo... Talaga excited ka pa itatangag bayad din, madam. Sika pa tinagururayan. What, Kanya sir? kas datay, nga tila paglumlum mga, tila pagtartarayam, no kasuyin nga pa nagsisingir, madam. Ay na, sir. Nalpas dagi giant nga to ti panagbiag ko. Ta, syempre, tata, sir. You know, I'm rich. Ay, talaga mo ka? Ito nga, Nabimak ng kan Madam Juna. Ay, sigurado garod, madam, nga itata. Makabayad ka mo tayo, nitilinding mau. of course, sir. Fully paid. Fully paid. Fully paid, ma'am. Datay linding mau. Yes, sir. Uray pa itay mis mo. Dahil Apo. interest na, sir. Kaya mga damag dayta, madam. Itataman pa'y kasta ko mga kinanayaw na. Of course, sir. Ay, nadagmaya. You know, syempre, I'm rich and generous tata, sir. Amumatan, medyo bumak ng muti taon, sir. Isa nga, sa ganun mo, irhormon, sir. Datay babayad ako. Mano pa ya, sir, di bayadak, sir. Ay, goray ka, madam. Dito yung record ko. Ayan, lumanupay datay babayadan niya. Yes, sir. Madam Juna. Sigurado nga nagan ko dayta, sir. Ay, sa bagay, sir, mabalin mo nga ilak ang dagitid do mga naglending, sir. Kakaasid amot awan ti pagbayad na. Ibayadan pa isudan, madam. Ayun, sir. Nagmayapan, naggeneros ka man nga karuba, madam. Of course. Siyempre, sir, kakaasid amot nga Talaga? lumang sir. Talaga nga sa bali lang nga talaga tibak nang niya, madam. No need to say, sir. Ay, Sige, sir, fully paid mo. Madam Juna. Ay, basi lang tibabayada mo, madam. Lang din, Well, sir. ba 20 mil lang na Ay, hindi babayada mo. Ay na, sir. Nagbasit lang gayan ta babayadak. Masadutan nyo pa yung umay nga agsingiran, sir. Ay na. Gawin mo ng 200,000 data, sir. Bayadak data. Fully paid. Ay na. Nagpalawas mo day tuyay. Bima nang lang nakalaslas tugmatay. Hindi, bagbagam, sir. Ay na. Hanya kinalastog day, sir. Generosity. You know, I'm rich. I'm generous, sir. Siyempre, nabuma ng titao, generous. Generous day tayo, sir. Haan nga, lastog. Generous, sir. Ifulipod mo, sir. 20,000 pesos. 200, sir. Fully paid. Yes, sir. Likpo talaga. Ang tama naman. Yun, sir. Pure lang kalinduusan, madam. Excited ka sa mo. Tip mo, sir. Ay, dapat tip na, madam. Yun, sir. Nakasta ko maaaming na customer, madam. Yun, sir. Ay, thank you, madam. Yun, sir. Ipay mo nga, yun, sir. Paid, madam. Paid. Ay, Sir. thank you, madam. Sige, akidim ka, sir. Lang, akidim ka. Ako, tatapay pa surprise na. Yes, sir. Ay, thank you, madam. Thank you, Charan! 230,000, sir, data. 200 para di lending, 30,000 ti tips mo, sir. Kompleto data na, sir. Kanya tinanakan mo nga bayadan na kung di puto-copy nga kwarta, madam. Ala. Ala, sir. Ang payhang kang updated, sir. Ay, awan TV, sir. Ikakadano ka no makagata nga. Apay ang kagbibuya ti balita, sir. Hangka mga updated din, sir. Data ti ko na kanyayo, sir, ken. Gaputi kasi singer Johan kay nga updated din. Don't you know, sir, nga tatanga panawon,
photocopy is considered original, sir. Kung na di attorney. Anya? Gawin, sir, iso nga. Original data, sir. Fully paid ako na, sir. Kukam lang, madam. Data photocopy nga kwartan. Ay na, bayadan nakititi photocopy nga kwartan. Dagitoy. Sir. Dagitoy alahas mo. Iso, ti pagbayad mo, madam. Dagitoy, ti pagbayad mo. Dati porsilis mo. Dagitoy, Sir. madam, ti pagbayad mo. Haangki, di nga data, photocopy nga kwarta. Ay na, Sir, alas ko. bayadan nakititi photocopy nga kwarta. Tal na anak man, madam. Dagitoy alahas Sir. mo. Iso ti pagbayad mo, madam. Baloranta da itoy. At dapat ti udem 10,000. Ala, sir. Dapat ti udem nga 10,000. Ala, sir. Original data, sir. Sir. Original data, sir.